Lim no kram ke Brazil hakhmat ke Norway de arlo wekol. Wat la yo tep kol Neymar JR haka last minute. Henry ke Norway kala tam ke Brazil de arlo wekol. Haka ba nag benta ke Norway yakin ni baro arkol la yo bentep dau Erling Haaland. Kum tau Erling Haaland haka ne ke World Cup mentau senam arajar arpo hunriu ulah poi ke new call har ringkat Messi bar kum juru ukalin Mbappe. Hakabau Erling Haaland la yo ban tep kol haman lagi game haman lagi sen nikmadan hakane ke World Cup mentau senam arajar arpo hunriu. Kum ta ka lintiaj jong ke Brazil klakudno tang hakara of 16 hakane ke World Cup mentau senam arajar arpo hunriu. Hakaba ka jing angnut bat ka jing trang jong Neymar JR klakudno. Namar Neymar JR la pen pauro ye kentin ke bas ngomolung da ke boong bawla stang ban mi madan na kam ta ke Brazil hakane ke juk ke stadium ban mentaro la pen kut ban mi madan na kam ta ke Brazil hakane ke juk ke stadium ke MetLife Stadium. Hakabau Neymar JR la pen pau bawla kutno kalintiaj na kam ta ke Brazil national team hakane ke rukom tang hakara of 16. Henry ke jing keno bal ke jing bakla baro mentah ke jing syak keno ke deru ya Carlo Ancelotti. Namar bau Neymar JR la mi madan satat haka menit ke bah rupuh nyo. Kad bah haka menit ke bah katsau ya ke bah ke Brazil tayo ke penalti. Henry ya ke penalti la shoot da Bruno Guimaraes. Kumta ke jing keno hangne ke dei ba balai bau Carlo Ancelotti ula ailat ya Bruno Guimaraes pan shoot ke penalti. Uklem da ailat ya Vinicius Junior. Henry kat kumi kubor laong baswa bastang ke jilekai na kalingnya Carlo Ancelotti ularai baka penalti an David nagamta jung Bruno Guimaraes. Hakabau Bruno Guimaraes la misno ekane ka penalti haka menit ke bak katsau. Mbat ka jing sngo bakla menta kadai pajin lada ya kane ka penalti la ailat ya Vinicius Junior kumta ke Brazil klayu bantam kol haka menit ke katsau. Nakaling jong u Neymar JR la mi maran satat haka menit ke bah rupuh nyo haka jaka jong Martinelli. Henry ke Norway klayu bantep ke kol ke maningkong haka menit ke bah nyo kendai ling bau Erling Haaland. Bat haka menit ke bah kendai pau u Erling Haaland la yo sasikol ya ke bal assist tau ju kata dau Andreas. Kad bau Neymar JR la yo ya ke sikol lingba ke penalti haka menit ke bah kendai pau plus sipau. Ke bala kutno artat ke jilekai haka bah ke Norway klub lim ke Brazil da ar la wekol. Kum tau Erling Haaland balayo mantep kol haman lagi game hakane ke World Cup mentau senam arajar arpun riu menta ulah poi haduk new call ringkat Messi bat ukailin Mbappe. Mar new call hakane ke World Cup. Haka bakadang tiru ke World Cup kepan ningkong dang tau Erling Haaland Henry mas tang yo elekai haka World Cup layo da kruit haduk mentah new call. Henry ke pangnut ke dei na kamta jong Neymar JR ke deru ke World Cup ke kadu na kamta jong u. Kum taru kalintia jong ke Brazil ke bala kutno mentau senam tang hakara of 16 klaim da yorung watang ke quarter final. Haka baka Norway ke quarter final kan si kendu Persia ke Mexico lana ke England. Play sibut.